Bog ekipo, evo ovako izgleda nakon 3 dana izolacije i karantene i eto, šta reći osim što hashtag opet najljepša. Dragi moji, moramo postati svjesni situacije u kojoj se nalazimo i ponašati se odgovorno, zato ostanite kod kuće. Dragi moji, čuvajte jedni druge, pogotovo starije, ostanite kod kuće i pratite sve upute. Bog ljudi, pozdrav iz karantene Peričić. Evo ja potpisujem ovaj hashtag ostanite doma, ali ne treba vam hashtag, treba vam samo zdravi razum. Najbolje što možete učiniti za sebe i za ljude oko sebe je da ostanete kući. I ja se javljam u ovoj teškoj, ludoj situaciji u kojoj smo se našli, koja nas, vjerujem, svih podsjeća na dio nekakvog science fiction filma, ali evo, ja sam isto doma na svojoj terasi u Rapcu, u Istri. Situacija je krajnje ozbiljna i molim vas ljudi, nemojte šetati bez veze okolo, ako ne trebate, nemojte se zafrkavati, ostanite doma, jer realno da ovo sve spasimo, sve što trebate napraviti je biti doma 2 tjedna. Evo, zamoljeni smo da se obratimo svojim ljudima i naglasimo koliko je bitno izolirati se. Zapravo najbitnije je ne dovoditi sebe i druge u rizik. Karantena i ostanak kući ne znači sjest u auto i juri na more kod svoje druge kuće i slično. Znači, nemojte dolaziti iz Nizozemske, Belgije, Zagreba na more i tako. Ostanite doma, ostanite u karanteni tamo gdje jeste trenutno. To se misli pod karantena. I nikako nemojte ići, ne znam, idem sada na Sljeme, idem u šetnju plažom, sunce će ubiti virus. Neće sunce ubiti virus. Nitko to nije dokazao da sunce ubija virus. Niti jedan virus nije ubijen od sunca, jedino se možda malo sporije širi, ali za ovaj virus nitko to nije potvrdio. Prisilni godišnji 2 tjedna, ko to ne bi htio? Evo, i Zvonko se pita, ko to ne bi htio? Znači, ignor mi je nabacio, ali vi nemojte nabaciti ignor, nego please ljudi, karantena, ostanite doma, odmarajte, družite se, čitajte šta god, samo da nam što prije svima bude bolje i da nam se život vrati u normalu. Ono što svakako obavim, to je da odem svojim 2 nonama do dućana, opskrbim ih sa svim stvarima što god im treba, tako da one ne izlaze iz kuća. Najbolje što možete napraviti je ostanite kući, molim vas lijepo, hashtag ostanite kući. I ja sam odabrala ostati kući, sve su mi druge gaže, sve što radim van kuće mi je, da prostite, propalo, odgodila sam jer nije bitno, bitni su naši životi, bitno je da stanemo na kraj ovome i da za mjesec dana ili ne znam 2 mjeseca možemo ići dalje i da se svijet vrati u normalu. Tako da pozivam evo sve vas mlade građane, sve vas zdrave građane, da odete, pokucate na vrata susjedu, pomognete svojim bakama, djedovima, starijim osobama i bolesnim osobama koji su najugroženije u ovom trenutku i samim time evo, možete spasiti jedan život. Iskoristite ovo vrijeme da provedete sa obitelji, iskoristite ovo vrijeme da se posvetite sebi. Moj plan je otići u šumu, trčati, rekreirati se, nešto što evo u zadnje vrijeme stvarno nemam vremena i naravno imati na umu da će ovo sve proći. Čuvajte sebe i druge, a posebno starije i one kojima je to neophodno. Zajedno smo u ovome svemu i zajedno ćemo ovo i pobijediti. Ništa ljudi, držite se, budite doma, ostanite doma i uživajte u ovim trenucima, barem sa svojim bližnjima. Danas trebamo više nego ikada biti solidarni i naravno ja sam sigurna da poslije kiše dolazi sunce. Ljubim vas.